utakmice bit će Jelena Cvetković, prvi pomoćnik Ivana Jovanović, drugi pomoćnik Aleksandra Kostić. Ekipa Čukaričkog nastupit će u sljedećem sastavu. 25 Lazar Kaličanin, broj 2 Viktor Rogan, broj 12 Vitar Ergelaš, broj 14 Samosa Sukar, broj 15 Luka Subotić, broj 21 Nikola Stanković, broj 30 Vojn Serafimović, 32 Nemanja Milojević, 47 Bojica Milošević, 77 kapiten Stefan Kovač i broj 79 Vinicius Silin. Prvi trener Goran Stanić. Na klupi za rezervne igrače 24 Filipović, 17 Radosavljević, 26 Krokodilić, 28 Goloni, 29 Stojanović, 33 Subotić, 49 Arsović, 50 Pavkov, 88 Đorđević, 90 Miladinović i 99 Tetić. Crvena zvezda će nastupiti u sljedećem sastavu. Broj 18 Obrik Lazer, broj 7 Jovan Švidić, broj 8 Kelor Kanga, broj 10 kapiten Aleksandar Četarin, broj 14 Peter Olajika, broj 15 kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović, broj 24 Naser Džiga, broj 29 Viktor Radojević, 31 Uroš Srećević, broj 41 Nikola Knežević i broj 70 Ognjen Mimović. Na klupi za rezervne igrače 1 Zoran Popović, 2 Kosta Nedeljković, 4 Milko Ivanić, 6 Marko Stamenić, 9 Šerif Edeje, 17 Jean-Philippe Tasso, 19 Nemanja Milunović, 40 Jovan Mituljikić, 45 Nikola Mituljikić, 66 Beo Juan i 76 Lazar Nikolić. Brojni rekordi su oboreni ove sezone. Prisustvovali smo mnogim trenucima koji će ostati zapisani u istoriji kluba, a posebnim razlogom se sada prisjećamo 173. večitog derbija. Trijumf u ovom meču bio je 200. utakmica Vladana Milojevića na čelu stručnog štaba Crvene zvezde. Čestitamo našem šefu sjajan jubilej za mnogo sjajnih pobjeda. U ime Crvene zvezde plaketu je uručio sportski direktor Viktor Brkela. Pozdravimo Vladana Milojevića!
Poštovani zvezdaši, proslava 35. titule prvaka Srbije nakon dodale pehara našem timu nastavit će se na Kalemegdanu. Pobednici će stići podno pobednika, pa vas sve pozivamo da se pridružite velikoj crveno-beloj žurci. Očekuje vas dobra atmosfera i dobar provod. Idemo na Kalemegdan posle utakmice. Pridružite se korteu i velikoj crveno-beloj zabavi. Očekuje nas sjajna muzika, druženje sa igračima i naravno poseban ambijent u crveno-belom koloritu. Idemo na Kalemegdan. Sada prvi put u Srbiji finale će suditi dame. Glavna sudijnica ili glavni sudija ili kako želite današnje utakmice je Jelena Cvetković, koja sa znakom FIFA već sudi utakmice Lige šampiona za žene. Asistirat će Ivana Jovanović i Aleksandra Kostić. Poseban dan za posebne dame koju želimo da obeležimo. Bukete cveća u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda predao je kapitan Zvezde Aleksandar Dragović. Pa bečka škola, to je ta, tako? I od Čukaričkog. Fudbalski klub Čukarički predaje buke cveća.